पाउचेद यमफम ओइबा मर ओइबा पाउ खरा अपडेट तौजरे ड्रग जिंगना होनबद करिगुंबा मखल अमतगी जासिनाबा तौरोय मणिपुर की तंपाक लेरिबा फरुक खरागी मिउइ खराना चतरिबा ड्रग कारबार तौबगी बिजनेस असे खुदक लेपकदबने ड्रग कारबार तौरिबसिंग असे थिंगना होनबद करिगुंबा मखल अमतगी जासिनाबा तौरोय हाना से मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखरे वाफम असे मिनिस्टर की बांग्लोद पाउमाई फरुक लुजिंगबसना वार ऑन ड्रग्स की मथांगदा पांगथोबिखिबा खनानैनबगी मिफम अमदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन फोंदोखिबने पाउमाई नागा यूनियन पाउमाई नागा वुमेन यूनियन अमदे पाउमाई नागा स्टूडेंट्स यूनियन की लुचिंगबसिंग याउना पांगथोखिबा थारुमदुदा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन हाई पाउमाई फरुक की तोंगन तोंगन ब लुचिंगबसिंग जनरल असेंबली मिफम पांगथोक्तुना मणिपुर लेगांग ड्रग की मेबुत संचलक खोंजंग असिदा मफुंग फाना सावगतकनी हाइना वरेब लोरपासी हाइना लेतना थागले वारोन ड्रग की खोंजंग असिदा पाउमाई पुरुपना अमतोयना सरुप यारकपा असिना लेगा खोंथांग असि खरा मखै माइ पाकले हाइबदु ताकने पाउमाई फुरुपना ngasi लौरकलिबा वरेब असिमक लमदम असिदा खुंदा मिनरिबा अतै फुरुपसिंगदसु लौबियो मरोइना तंपाकता लेबा पॉपीदी थादबा अदुगा महिकाबा चिंजाक्ति कारबार तौरिबसिंग खुदकतक लेकपदबने असिगंबा थबक असिदा चेनबा मिय खुदिमक कंप्रोमाइज तौबगी वाफम लाइते तोंगी मेरोल मांगबा याबा थबक थरमसिंगी मयुक्ता लैगाकसिना मतम पुंबदा लेकने लैगांगना ड्रग्स की मयुक्ता थांगसिलक लेबा खोंथांग असि आइखोइ अमतो ओइना लेमिनादुना चांगसिनबा मथौ ताइ लमदम असिदगी महिकाबा चिंजाक मफुंग फाना मुथतपा हाइबसि लेंगा खक्तन ngamloi लमदम असिदा खुंदामिनरिबा अचौ अचौबा फरुपसिंग अचौबा थौदांग लहोनिंगी वारोन ड्रग्स की खोंजंग माइपाक हाइबसि मणिपुर मियामगे माइपाकपनि हाइना चीफ मिनिस्टर एन बिरेन मखा ताखे मरगसिदा सोजानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की टीम अमदा मियोय अमदगी ओपीएम केजी अमा अमदि सेलोइना लुपा लिसिंग यांखै फारे सोजानपुर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ना अकगनबु पाउ अमा फंगबदगी एसआई बी जैम थांगी लिसिंग मखादा सुजानपुर पुलिस की टीम अमना मियोय अमा ओपीएम दिहाना सिंगनबा पोलम केजी अमा कोनाना टिंगांग फाइ एरिया देगे फागतख्रे हारिबा पोलम असि माना पुरकबा गाड़ी एक्टिवा की टूल बॉक्स दा यावरमनि हारे पुलिस ना फारबा मियोय अदि पाउने खोंसाई चाहिने फुगानी थोय सोजानपुर डिस्ट्रिक्ट की एल कोलोन विलेज दगिने ड्रग कोनाना मियोय अमा फारे इम्फाल ईस्ट नार्कोटिक सेल की पुलिस कांपू अमना क्यामगै मुस्लिम अवंग लेकाय दिकी मियोय अमा हेरोइन पाउडर नि चिंगनबा ग्राम मंगागा कोनाना फारे हारे फारबा मियोय अदुदी हरांगोय थोंग मखा माइफम लेकाय दिकी फुराई लाटपम बरिथिक सही कोनगनि थोय अपोकपा पीआईस रांजित कवे मांगोदगी प्लास्टिक बेल दा हाबदुना पुरकपा हेरोइन पाउडर नि चिंगनबा पोलम सिंगदो फागथिबनि हारे फारबा पोलम सिंग अदुगा कोनाना पीआईस रिथिक मखा तापा आइन की ओइबा थबक लौखनना इरिनबुंग पुलिस स्टेशन दा सेनाखरे हारे अतोप पाउ अमदना काउबुरु चिंगी वाथोक लाइरिंगै थांजिंग चिंगी वाथोक अमामुक हौरकले थांजिंग चिंगबो प्रोटेक्टिव एरिया ओहेनबिउ केगे मोइरांग लमदमसिगी यामना मरु ओइबा लाइफम काउबुरु चिंगी वाथोक लाइरिंगै थांजिंग खुबमदा कोकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के एसओ नामुक अथिंगबा पिरकपदा लुपक्याना थांजिंग चिंगबो प्रोटेक्टिव एरिया ओइना लाउथोकपिना पताक्सिलकले कोकी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन हौकिबा मिहमंगा दा थोकिबा प्रेस रिलीज अमदा थांजिंग चिंगचांग पारेंगदा कुंदारिबा खुलगी निंगथौगी आयाबा याउदना करिगुंबा थबक अमता पाइकटपा यारोय आइदुना थोलकपा असिना मोइरांगी मनुंगदा लेरिबा क्लब सिंगी अपुनबा पैक्स बॉडी अमोरिबा केके मोइरांग केंद्र अपुनबा लुबा मदे इमा सिंगी अपुनबा मिफम अमना वाफम असिबो कंडेम तौरे हिरमबसिदा अथुबदा लेंगा की बरी लेनबसना मियंग चांगबिदना डिमांड तौबा कलोइना वरे फयासु लौग्रे मोइरांग कोनुंगदा पांगथोकबा मियामगी मिफम अदुदा सरुक याकिबा केमिकल की सेक्रेटरी हेमम लेनिना फोंदोकिबदा इबुदौ थांजिंगी खोबम मसी महिरोलदगी मिथै फुरुकतना थानबा यादना लाई हक्तक्तगी लागलबा खोबम अमने खोबम मसी चाहि अमगी मनुंगदा सजिबु सैरावबा मतुंग इबुदौ बो थौगल तौबु चटपा हाबसी मिदै खुनाइगी ओइना लिकलम कायदना पांगथोक्तुना लाकबा थरम अमने मरगोइरबा खोबम मसी बकनागुंबा फुरुप अमने ईश्वरगी थौगल तौबा चंगबदा मदि उमंग कननबा उवा थाबदा खुलगी निंगथौगी आयाबा जाउदना चंगबा यारोय हरबासी हक्सिना लवे कांगलुकी ओबे इरांग सागननबा लालोंग सिनबिगनु महिरुल ग थानबा यादरबा खुबम लेल असि लेंगान हेरिटेज साइट अमनि हाना लाउथोकबेबा गलोइना सिंगसांग परिंग असिबुसु प्रोटेक्टिव एरिया रिजर्व फॉरेस्ट नि हाना लाउथोकपियो सिंगनासिबु कन्ननबा बदि खुबम असि बंगाक्तुना थमनबा क्याम कलमदे लोकयान सेम सादुला लैयरे हाइगे मका तरकव अतोपा पाउदा मणिपुर मरोमदोम हिंगबंगमद्रे मिपान तांगले वारे पाउनिन खोल डेक्स तगे पुवारी द मणिपुर निंगतंबा लेपा कोइना मसागी पोथोंनि मिपान तांगदना चाबा कोनजन हिंगलमी अदुबा ngaside मिपान तांगद्रबदि मरोमदम हिंगजबा ngamdre हिंगबद तंगाइ फदबा चानना पसिनजाक मिपान तांग फाइबसे अवाबनि खंगना खंगना ngaside मणिपुर मियाम वानरे लमदमस लैरिबा फुरुक कया असिगे मियोसिंग हाइसिंगबा
mating magul loinan lamit tumit ki fibam lengang namun khang nam yam karam na nuaina yai fana hingan gadagi khana lengak lak tabdagi mai na ngasi gi fibam ase wara pani ha batai marum dom maning tamba leibak wena leramba manipurna Indian Union da jaw khiba si manipur gi miyam gi apam bagi matungina na tragana matam madu gi ning thogi apam badana tragana India gi losing basing nam da jahon khifra ha basi chayna ba puari hoire hauji gi miyam da launa ribadi matam madu gi manipur gi ning thau Maharaj Kul Chandrabo Silong da kauraga fajilaga Indian Union da jaw bagi ayaba sahi tahulaga yaw khibani ha basini Manipur India da tension ki bo asibu janing dawa hanagum maning tamba tongan balebak amagidam lal hori balal holup sing ki sakti kangkhalak padagi sakti adu laksana da bagidam mathau to holiba security forces ning person sing ko toina thongnarak ba loina na lal holup sing ki senkai thongkai na miyam da aw pirak padagi government agam ba sakti sinaduna lal holup sing laksana da honar pada misam lising amaga chamang harum sasina ba khothok na pada hat ke habagi walai ke asana Manipur ge miyam awaba ke amai unaki asing ba awaba asi khara sa farak ba COVID-19 gi awa saiteng amuk dangke miyam gi awaba asi India government tengbak lak palam thamasida pothok chaba cheng chaba gi mhut tengbak lak pa cheng chaba dagi cheng tai ba sit bagi awaba lomi sing da pire Manipur gi lengak masu lomi sing jai fan da bagi damak hen ba thorang pekat pusu taute Manipur gi lengak pasing na lomi sing jai fan da balokot pa yaba thorang ke lokot pira bade haujuk wari ba si waram da pasu yabane amarom da mapan gi mina yamna pamna chana pa Manipur gi kombla champra kihom omborok amasung chakhong na singba marang kaina pathok laga mapan da jan bina ba khot na pirabadi lami sing kitana tana Manipur miyang ki sel thong gi phibam phagalam gada bane asumna awaba kya mayuk na riba asigi matak ten dia government ka nongmai kam na balep laga sandi gi wari sanari bala hawlup anesan amna mapal lam ka marwina phawna lambi wari badi mapu impal lambi amasung siripam impal lambi da pot posilakwa gari sing dagi bakal ke hagi loning ba tax lo putaki Manipur da poche gi mamal yamna tang bagi awaba pire masigi matakta amuk thau gi mamal tangkhalak tuna lamda masida puthok ja bayan sangna bi singjo mafam matai da jonan ba hona ba da gari bhara tang bana poche gi mamal tanghan tuna miyam da awaba pire Manipur gi miyam da nakal kya dagi pirak ba wa chena kya khang tuna haujik Manipur gi miyam ware sakhang da basingna miyoi amagi jomda nomi kapselamle wakat mi pham phangre Imphal International Airport da kwamana purak bagi matangda thigat palak lamba sakhang da miyoi anina jum amada nongmai round home kapsulam badana tana sel gi demand su tarumle thawdoga singarang no bidang pung nipalom tabada sengmai police station na konba phaidinga bazar ta leiba awbijam Napoleon kawwa Air India da assistant officer oiba miyoi amagi jum da thoki bane thawdog thofam dagi phangba pawda sakhang da miyoi ani laklaga Napoleon hanglage Matamata da chak thongtun leiba maki loina bida Imphal International Airport da ngarang mapandagi kwa mana polang tara ka daru pusilaki ba adu Napoleon na jaduna pusilapani aina maral siraki kwa mana polang amadar palising yangkai namit tara ni gemarung ta pirak kadabani hade timan torong ke loina na wafum kya haram lagam batung laklam le bimi ani aduna 9mm gi pistol maru hom sakum da kapsilam khibani adu ba so ka pandi haudre aire Nagalam rom da thodok atu bajani da phang dok tuna ngasi fighting ka bazar da laikai piam da wakan me pham phang khre wakan mi pham atu ga mari aina na Napoleon gi loina bi bemola na phang dok khibada magi mapuroi ba Air India da thabak thawba khak dane kwamana gi matang da chen halak pa asi laibak thi bane madu gi mathak da magi mapuroi ba asi Kolkata da training jaw duna laibane mapan da gi ngarang tharak liba kwamana adu ga hiram amada da mari laina di ana so phang dokhi Pradhan Safauddin Fazin khebagi mayukta protest tawkhre Imphal West Police Commando na wari sanasi ana pokiba Kiamgai Muslim Arapati Gram Panchayat ki Pradhan MD Safauddin bo bomb plant torumbagi maran pisinduna NSA panduna fazin kiba yaningde athuba madam da condition amata yawduna thadu kadabani aina miyam da wakan bi pam da protest tawkhre ngasi Imphal East ki Kiamgai Muslim awang lekai da sathagi ba protest adu da sarwa kiba maira vibe amana phangto kibada Pradhan MD Safauddin miyam ki sakut thorang da thawai yaw pa misangne Miyam ki thabak tawrok pada ngasi fawba anti social oiba thabak tawtriba miyoine asing balusing ba ama wari saji adun mamang tha mari da fukhraga dongalaga irit muk police na Arafati mai lekai da bomb plant tawrum ba gamari leina fazin kiba asi maram chade mahakwo NSA pan bi yaroi ana so phangdoke nagala da turil da davada angang ama lekidre ngasi nungthil Imphal turin da iroiba sanabada sahi taraga humdoi rom tangari ba nupa masa amaluk kibadagi sina fangle takdoga singa sinungthil Imphal turen gi minu thong maya da thoki bane iroi ba sana bada lukhiba agang atugi maming
Hengkok sang jau sehi taraga homdoi apopa M khulkhal yan jau kawe. Dor AOC gi jaumi pilata gini haire. Mangasi ayu pung taraga mathoi pinat jangkhairum tabada mamanaba kharaga loinana iroiba sanabada laiba thiba thauthok asi thoki bane. Sakthong gas ki mamal lupa yangkai hangat kre. National Oil Marketing Company singna ngasi daki hakuna keji 14.2 gi cylinder ki mamal hana daki lupa yangkai hangat ki bakaloinana. Laibaga sigi imung singna LPG sakthong gas ki ahen basel setting tauragane. Laibaga sigi Capital Delhi amri Mumbai da sakthong gas ki mamal lupa Sahapan marfudra mapan paisa yangkai laibada Chennai amadi Kolkata da lupa lising amahen kre. Hyderabad da laiba imung singi koina hana dagi hauna sakthong gas ki damak lupa lising amahena sading taudun lake. Ado bahau jikti cylinder amagi mabal oida lupa lising amaga supna yangkai gani thoi. Sading tauba mathau taragane. Sagol hatam amag gari na thomlam le JCCWB Joint Coordination Committee on Wildlife and Biodiversity Manipur na COVID-19 pandemic ki matamda animals feeding team kya siyamtana Manipur gi mafum kya da koina jatuna machinjak thava yauna minung sigal loina na tabak tharum kya chataduna lakhi adubo hal werba sama pusina wakal tadaba na ngasi jo thogading da pathawdo kya thogli lambi sorok da hal werba sa kya thadok tun thambana chathok sasin tawriba miyam da khudong thifa kya me hanbata natana mara laijatraba sasan kya gi punchi khudong thihalle ngasi pasoi police na konba mafam amada lambi de sagol hatam ama gari na thombiram le aiba pau phangbadagi JCCWB Manipur gi ko convener ke SS Johnson Singh amade timna changchin dona sok dona leiriba sakol adu pasoi police ki mateng ka loina lokol roba matungda layeng pathap chatharaba matungda mafam chawa yanglaga thamle Manipur lenga na so asigamba sasan kya lambi sorok ta thaduk dona thamliba kya asibam yang changbiduna public da disturb tawriba kya asi mapu sinda khangan warol pibio Masida department di tumina laikhiba yai animals lover kya ki thamoi kya pamataw asi matungda thoktana basin biyo aire su tawnariba lalhaulup singna isum kairap komda aki akhang pokhandona khunja singhi hakma loidabari Federation of Home isum kairap komda su tawriba lalhau bajingna aki akhang pokhandona khunja singhi hakma loidabani aina Federation of Home ki cherola mana phangdorakle Cherola sin hai isum kairap kom da chu tawriba masana masaba ke NO ni hai jaba mioi kharana isum kong ki Village Authority ki hak posting na vai basi Federation of Home ni yamna lumna lawe masigi matang da KNO na athubu tamde chung kom kairap to koting jelek pasing adu KNO gi mene nate hai bedo miam kharana khangna sengdo kadabane kom hai furbasi iram da masigi yek salai laiba yellow furub kun ka taru ke manang da mising jam jada ba furba mane Makoi bungak sen bhai basi Federation of Home ki thopum thokpa mathaune masida su tawbada achoba thodang loriba Manipur laingak amade central lengak na wafam asi ki matangda thijinba amade yengchenbam thoge mamang gi hoki basahi naga koki conflict lisinga bagasam pan marfudrani thoi lisinga bagasam pan marfudara taret thodok na maram oiduna tamenglong dage koki khara chelak tune isung kom kairap kom da saidang pham loduna leraki basingna mafam asige khunjan no vi angang jauna forum bagi wathok laikre masigi warwisin ngasi fawbo losin bangamdre KRA ni hai jaba sasin naba mioi kharna su kom khunjada kihan kangan ba laikre lodana KRA na te habigi amuk su sengdo pa laikra bagi seraga sida sugya sobo khotpu oriba haufi PS ki KNO gi mioi ni hai jaba sin ichum kairap komda saidang liba kuki singin bisang changtona Village Authority ki hak makan na honari basi kudak tahan to kada bani haire Manipur ki wena lupa crore chamaga marfudrani thoi ga lag yangkhai thadorakle Ministry of Finance ki Department of Expenditure na post Devolution Revenue Deficit Grant ki anisopa thagi installment oina state taraga mari ki punalupa crore lesing tare chamaga marfu ga humtoi ka lag nifu ga ni thoi thadorakle harbasan pa masigi manugda Manipur ki wena lupa crore chamaga marfu rani thoi ga lag yangkhai yauri haire Pawosen makata na phangdorokpada post Devolution Revenue Deficit Grant ki senpam basi taramanga suba Finance Commission na recommend tawraba matungda pibane Sanba zai lisingani ko nitoy kulumdoy oina taramanga suba Finance Commission na recommend tawwa post devolution revenue deficit grant gi senpam basi pundalupa crore lising marfuga taruk chani subna mane taramanga suba Finance Commission na recommend tawraba senpam basi Department of Expenditure na tha khudinge installment oina pibane ngarang thado kibani suba tha installment asi tharga revenue Deficit grant gi senpam basi kumja lisingani kunit thoi lising ani kulumdoy gi hoina apunba lupa crore lising taraga mari Sahum puga tarukka lak marfu ni pan sukre. Post devolution revenue deficit grant ki senpam basi constitution ki article
275 की मखादा स्टेट पीबने सेनबा सही लिसिंग अनि कुनिथोई कुलहमदोई की मनुंग द फोर्स डेवलपमेंट रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट पीनरबगिदमक तरामंगा सुबह फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन तौरब स्टेट अदुदि आंध्र प्रदेश असम हिमाचल प्रदेश केरला मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड पंजाब राजस्थान सिक्किम त्रिपुरा उत्तराखंड अमदी वेस्ट बंगाल ने हायरे ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोक्तना लिलोंग लंबी पाक्थोकनब सेंबा आवरपदगी मियाम अवाप मायुंगनरे नेशनल हाईवे की मनुंग चलिबा लिलोंगदगी वांगजिंग फावबगी लंबी पाक्थोकनब ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोक्तना मियाम खंगलमदना लंबी सेंबा आवरपदगी लंबी परिंग असिदा लेरिबा मियाम अवाप मायुंगनरे आइना नेशनल हाईवे न्यू अलाइनमेंट इफेक्टेड लैंड ओनर्स कमिटी ने थादोरपा चेरोल अमना फोंदोरगले कमिटी असिगे चेरोल असिना मखातन हायरक्लिबदी मतंग चुनब नेशनल हाईवे अम होइननब इम्फाल दो मोरे नेशनल हाईवे की सरुक असी हेना पाक्थोक चाक्थोकनबगी थबक चथबदा ऑफिशियल वेन लंबी मपानद तारिबा मियामद मंगजौन खंगनफम थोगे मसी होना तैनबदा डीसी थवाना नोटिफिकेशन अम फाव थोक्ट्रिङैदा NSIDCL अमदि GR प्रोजेक्ट अनि लंबी सेंबा हौजलकपदगी पदादार सिंगी जुमकै की फिवम द साथीने सोगल्ले लंबी पाक्थोकनबगी लेबाक हाइजलकपा असिना नोंग चुबा मतमदा लाइहोम थोकवा अदुगा नुंसा सारगन उफुल चेनबदगी लंबी परिंग असिदा तारिबा मियाम की हक्सांग सोकनिंगाई ओहले मरमदुना नोंजु पंथा जौट्रिङैदा ऑफिशियल नोटिफिकेशन थोक्तना पदादार सिंगी अवाबसि कोखनबियो हाइरे जिरीबम अमदि तमिंगलोंगी ताइनबदा लेबा खासी की खुल अहम नन मणिपुरी सिंगना लौसिनदब होनरपदा चीफ मिनिस्टर थेंख्रे थागलकले जिरीबम अमदि तमिंगलोंगी ताइनबदा लेबा खासी की खुल अहम नन मणिपुरी सिंगना लौसिनदब होनरपदगी मेघालयदगी खासी स्टूडेंट्स यूनियन KSU एमसु नेसोगी कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन सिंगा नेसोग पुन मिफम अमा पांगथोकलब मतो चीफ मिनिस्टर ग उनदुना पाउदमलब तुंगदा खुदकता सीएम नमरी लेरबा डीसी द पाउ पीदुना नन मणिपुरी सिंह लौरक्लब फिरेबदु थेंखिबदा माइरोय लोबसिंग पेनखिबक लोइनना खासीगी मियामना सीएम थागरख्रे हिरमसिगी मतंग ngasi एमसु हेडक्वार्टर द एमसु KSU अमदि नेसो न छिंदना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा नेसो के सेक्रेटरी जनरल सिनम प्रकाश नाहाई जिरीबम अमदि तमेंगलोंग अनिगी लोनबदा तारिबा खासी मयाम अमा कुमजाली सिंह अबगा सापन कुंथ्रागा मपनगे ममांगदगी मी लिसिंग मोक खुंदादुन लेरिबा भयाम मसी आयना जादबा बांग्लादेशदगी लाकपा मयाम अमदा सांगसिलगलग लम एनक्रोस तौनदबा होनरे आइबगे कंप्लेन खरा लाकपदगी सिलोंगी CSC की सेंट्रल कमिटी की मेंबर गलोइना मियोय तारागनि पाना सावा टीम अमा लाकलगा हरिबा वाथोक असि नेसोगी कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन ओरिबा एमसु अमसुंग KSU पुलगा मीटिंग अमा पांगथोकलगा प्रॉब्लम मसी सॉल्व तौनदबा अखोय लाकपने हरिबा वाथोक असिदा एमसु KSU अमदि नेसोगी बैनर पखदंगरांग मीटिंग अमा पांगथोकतुना कुमना खनरबा मतुंग मणिपुर की चीफ मिनिस्टर पेरेनगा उनबगी एबा पिरकपदगी ngarang unare उनरबा मतुंग हरिबा वाथोक असिगी मतंग मयेक सेंगना थामलबा मतुंग वाथोक असि सीएम ना तमेंगलोंग DC की लाइन लौरगा खुदक प्रोटेक्शन तौ लोइना मतम कुइना खुंदादु लेरिबा खासी मयामद प्रोटेक्शन पीगदबनि हाइगे लाइखांगना मयेका बचिनजाक थिंगनरबा होनबदा कांगलै पानहासना सागतकने थासिगी ममांग द मणिपुर गवर्नमेंट हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन ममागी मखादा फार्मर सिंग द सेल येंथोपगी थरमदा चीफ मिनिस्टर ना थामकिबो वाफम तागनिगाने वार ऑन ड्रग्स अनिचुबा तांका के मनुंग चना चीफ मिनिस्टर गी लुसिंग मखादा मयेका बचिनजाक थिंगनबा तोंगन तोंगनबा लालोंग क्या पाइकदुना चांगसिलकबा वोरे हंदक तनगना मयेका बचिनजाक लालोन बसिंग मयुक्ता स्पेशल टास्क फोर्स फाववा सेमगतुना असिगुंबा वेल सांगना हेन कनबा चरक पिनरबा लाउथोरक्त्रे नागालमदा गारी हुरानबगी मसिंग अंगप फंगना हेंकलकबा कांगलै मियामना उबा फंगनाखे मयेका बचिनजाक चाबा लालोनबा अमसुंग हुरानबगी फतबा सिनफम अनि असि पुन्ना चटमिनरी हाबसी मयेक सेंगना तागले असिगुंबा तांजा असिदा चीफ मिनिस्टर ना एनडीटीव व्हीकल टीम सेमतन हुरान बसिंग फागत पावरकी आइना कांगलै पीपल्स अगेंस्ट नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस कांगलै पानहागी प्रेसिडेंट इबेम पिसक लेमना थादोरपा चेरोल मदा हाइरे चेरोल सिना मखा तारातुना चीफ मिनिस्टर ना हॉर्टिकल्चर एंड सोइल कंजर्वेशन की फंक्शन दा थामकिबो वफम असि मराइबाक मरमदंबा थमोइसेना नुंसीबा अमदि लुचिंगबा अमनि हाइना कांगलै पानासना लौजै मयेका बचिनजाक द लेंगाक मयेका बचिनजाक लेंगाक ना मुथननबा चांगचिलपा खोंथांग खुदिमक्ता कांगलै पानाना थमोइ सेंगना तेंबांगनी आनासु चेरोल असिदा फंगदोरकले मतम खरा थकनरबा इसिंग थारोय इम्फाल ईस्ट की निंगथेम पोखरी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट असिगी पंप साजन साजनबगी थबक चाथरिबा मरमना ट्रीटमेंट प्लांट असिना मतम खरा थकनरबा इसिंग थाबा ngamkhiroi आना एग्जीक्यूटिव इंजीनियर WS मेंटेनेंस डिवीजन नंबर 2 PSED मणिपुर LS सिंगना थादोरपा चेरोल अमगी मतुंगिना ट्रीटमेंट प्लांट असेगे पंप सेमजन साजनबगी थबक चाथरिबना मरम ओइदुना ट्रीटमेंट प्लांट असिना कोनबा
Mafamsing haibadi ningtem pukri maka lairak Savi lairak Wangkai Andro Parking Nongbaibung Sapram lairak Wangkai Saint George lairak Guru Aribam lairak amadi Aribam laikai Jonel Reservoir na konba mafamsing ase matam kharagi wena thangnarba ising thabagi thabak lepkani haire Arubeda kantan sing asigi mar uibu pau khara asing pau tamjariba Manipur Local News YouTube channel asidagi yang piri pang panamuk pathaga sari channel asana tomta kanarabadi subscribe tobi debusna subscribe tobi roina like it share tobi sukawi gunuk namba po amakana thaga sari